Fil-11 ta' Ottubru se tkun qiegħda ssir Expo bilan li titqajjem aktar kuxjenza dwar is-sigurtà fid-dinja tat-teknoloġija tal-informatika. Expo li se ssir fi Smart City u li mtella mill-Aġenzija Mita. Se tużem fiha wkoll kumpanija ewlenija fil-qasam ta' sigurtà fl-informatika. Din hija l-kumpanija ta' livell internazzjonali Trusted Sec. Il-bżonn li tittella Expo ta' din ix-xorti huwa minħabba periklu li jeżisti fuq kull individwu kawża ta' attivitajiet kriminali, partikolarment ta' dawk magħrufa bħala hackers. Spjegalna aktar il-kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija David Kennedy. Right now, we're seeing a lot of companies get breached, countries get breached. Hackers are definitely looking at getting money, going after secret information. It's really important right now, and more than it's ever been before. Il-pubbliku se jkun marraf kif jaħdem il-hacker. Dan se jsir permezz ta' hackathon fejn se jinħolo ambjent ta' hackers f'kompetizzjoni biex jihhackjaw sistemi ta' computers. So we'll be going through and actually simulating how hackers break in to hopefully teach how you can better combat what hackers are doing out there right now. Fit-tnedija ta' din l-Expo is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera faħħar l-inizjattiva tal-Mita f'dan il-qasam. Jose Herrera qal li minn barra fuq sigurtà fl-informatika huwa importanti li jiġi trattat is-cyberbullying u cyber harassment, temi li għalihom se jiġu mnedija proġetti ġodda fil-ġimgħat illi ġejjin.